Ni byiza amakuru. Ni meza, witwa nde? Nitwa Ineza Natali. Witwa Natali. Wari waje kurushanwa guhagarara intara y'Uburengerazuba muri Miss Rwanda? Yes. Bigenze bite? Nta kibazo tu. Resultat zasohotse, wowe wisanze he? Resultat ntago nabashije gupasinga. Ubona byatewe n'iki kuba utapasinze? Sinakubwira ngo byatewe n'iki ngiki, cyane cyane abajaji nibo bamenye icyo bagendeyeho. Mu bibazo bakubajije ibyo wibuka ni ibihe? Ibibazo? Ikintu nibuka nuko bambajije projet yanjye. Projet yawe wababwiye ko ari iyihe? Ni ukurwanya ihohotera rikorerwa abana b'abakobwa cyane cyane abari munsi y'imyaka 18. Ntabwo abajaji bakubajije uko wabirwanya? Babimbajije. Wabasubije gute? Nababwiye yuko nakifashisha inzego zibishinzwe mu kurwanya icyo kintu. Alright, batangaga yes, bari abajaji batatu ndakeka. Yes. Wabonye yes zingahe, ubona no zingahe? Okay, ndumva byatari ngombwa ko mbibabwira. No, abantu barabikeneye ko urumva bakubazaga ibibazo bashaka kumva buryo abajaji bashyira umushinga wawe. Icyo nababwira ko nuko nabashije gupasinga. Yes. Usa naho ugaragara muri look itandukanye n'abandi bose mwari kumwe. Kubera bamwe baje bafite imisatsi itari naturelle. Yes. Muri wese biterwa n'imyemerere ye. Biterwa n'imyemerere ye, ngenda umwadepera. Umwadepera. Yes. Utekereza ko bifite aho bihuriye no kuba udashoboye gupasinga? Oya. Nago nabitekereza, sinzi icyo abajaji bagendeyeho. So nta kintu nabivuga. Wowe uretse wirengagije abajaji. Yes. Wowe wisanga he? Ari nkaho ugiye kwikosora wakiye amanota ngahe wapasinga? Uzi wakikosora kwiha 0. Wapi ibintu byose wasubije wumva ko ari byo. Muri make wowe n'umutima wawe urumva ko utarenganye? Ntabwo warenganye? Ntabwo narenganye, sinavuga ngo narenganye cyangwa sinarenganye kuko twese ntabwo twari gupasinga. Shuri rigira wa mbere no wa nyuma kajyaho hagati, bamwe bagahembwa abandi bakajya, abandi kuba batahimbwe so karabaswa cyane. Ahubwo bibaha courage. Yes. So bitandukanye n'imyaka yashize watsindwaga mu ntara imwe ukajya kwiyamamaza mu yindi. Yes. Kuri wowe wumvaga iyo mbogamizi idahari uba ari kuzajya kwiyamamariza mu zindi ntara? Nta yindi nifuzaga kujya kwiyamamarizamo. Waje kwiyamamaza muri guhagarara intara y'Uburengerazuba uturutse he? Mu ntara y'Iburasirazuba. Yes. Kubera iki se utahisemo Iburasirazuba kandi ariho mu rugo? Ndi hano mu buryo bwo kwiga. Okay, wiga hehe? Muri Yerika. Wiga iki? Amategeko. Wiga amategeko mu kangahe? Mu mbere. Okay. So ntabwo ukomeje ugereranyije n'abakobwa mwari kumwe, wababonye gute? Ese mu bakobwa mwari kumwe hari umwe hari uha amahirwe ko yaba Miss Rwanda cyane ko bose barashoboye? Bose barashoboye. Yes. Amahirwe ari wowe ugiye gutanga ikamba rero? Amahirwe ari bishoboka bose nariba. Mu ba Miss Rwanda bamaze gutambuka bo wibuka hari 2017, 2018, 2019. Uwo wafanye cyane ukunda nowe? Urafanye cyane no nkunda cyane ni Miss bita Iradukunda Liliane. Yes. Kubera iki? Ndamukunda cyane, no sociable. Sociable. Yes. Bihangane rero ko udakomeje. Nta kibazo. Ndakoze. Merci. Everyone can be great, but only the few and the fearless can be legend. So niba ushaka kuba legend uzabikore. Niba ushaka kuba just great man, kuvuga kanaka Emoshe yari yarabiciye ibintu, you can actually do that. Nitwa Umulisa Gabriela, nkaba nkora akazi k'ubumodo. Iyo ndi mu kazi kanjye mba ngomba gufokasinga ku kazi kanjye. Iyo nambaye isutiye n'ikariso of course ndatambuka. Cyambere naje no kureba ikipe ya Rayon Sport no kuyishimira giye nk'umuntu. Mbere nakundaga Tom Close, ubungubu kubera ko wenda ntakibona agaragara cyane mu ndirimbo. Buriya Knowless aragerageza aracyari mu bakobwa. None kusunitse kandi ahantu Satani yanyuze yinja ari ndimo ndamunyuza musohora. Namwe nuko mubigenza ubwo uri muransengera. Nuko sora daimoni njewe. Shongwi inoderira Shongwi inuntabare ngo sinizema cyori